Assalamualaikum, Sampurasun Baraya. Wilujeng Sumping di semifinal evaluasi single anyar Ahmed Amatar Dumadada. Ia merupakan OC kanggo istri sareng pamaget lumana rules na tek sakali kanggo FX Studio, tek official, tek pangajaran kru. Nonais nojoki no support durasi 5 dinten. Tong kirap oge aku cover semifinal letos disayogi. SF Sajiwa Dina Wirama Wilujeng Patanda.